Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun labida tayo anay Kapitan Enteng. Na, apay ngay, nakarikap mo't day titirsina ni Marikwanan. Un nga raw na natuyang. Itayak pa nga karasubli di tawi. Ay, sus. Apay nana, kasla madanagan ka. Ay, talaga madanagan ako raw. Permitig ka ba ti barukong kao? Ha? Iso jay mangmangag kao? Ay, kasano nga tada ito yan? Anyaya ti problema. Ay, awan nga rod pagutangak. Yay. Nagado di ta atirsina. At dasag dudwa atirsina di talaod kandaya. Limamot di ta abagatan kan amyanan. Ay, nasaan da ko na kaya tapautangan? Anya? Wen ko raw, nilaang Marikwanang ti agpautang kanya. Ay, kasi akmet maray. Apay ko maakaasi ka, Mare. Kasano? Ayun na yan na nakakaasi ak maray. Agsangit ka man pa'y nga main. Sa mo ibaga, ti kayat mo nga ibaga. Ay, mabalain maray. Wen mabalain ti agsangit. Saan? Di kayat ko adamagan kat numabalin ti umutang. Anya, Bagas kan si daun, maray. kat, tay pagut-utangam ngay at ersina. Ay, nakarikap matjitersina ni Marikwanang. Nakarikap? Kaano pa'y? Hindi pa'y gayam kalman anang rikap, maray. Aya, Un maray. Ah! Ay! Kaya't nasawaun saan kami namangan kinibadong kawan. ay kat mabisinan kayon Iso nga ron nga umayak umutang ken ka, maray. Sige, mabit lang tay nakmangala iti bagas. Ken sardinas pa'y maray. Apay nga taan ang recap di tersina ni Marikwana. Jakman ama. Awanan ti pagistambayan no kasta. Kag nagadu di tatersina pagistambayan. Iparit da. Ingkabil da di karatula. Ti no standby. Ah, kasla no parkan. Wine. Ay, jak among no kaano amang lukat di tersina ni Marikwanang. Ay dakas dagim imot dungaw. Isuan no umay umutang ni Marituyang ay kaikam Isungarod a pinautangak. Ay kaasimat tanang rekap di pagut-utangan na atersina. Wen nga rod. Bala, sa nabali, tada kamot ako mari ni Marituyang pagutangan na. Awan lata. Nakarikap lata ti tersina ni kagawad kwanang. Wen nga raw. No umay ko kitain. Mairanamat nga umay mo kitain. Umayak nga rod umutang. Kasanungay. Kat nakarikap pa imot ti tersina na. Ay, mapanak manin umutang akin ni Antay. Ha? Ay. Hustaw. Kagapgapo ni antik anapan nagpalingkay. Aya! Ingkan umutang, nanatuyang. Na, Marituya, di mo pa'y nabayadan diin mo na nga inutang mo Wen, amok maray. Ita, nayunam ti utang mo. Wenan amaray. Ket nayunam di sigod nga utangak amay sa kilaw. Anayumon a 5 kilaw. 5 kilo?
Una maray, Ay. bayadak tumulaang. Sige man laangan. Kun si daan pa yun Sardinas. Saan mo tin amaray? Karni mo tin Na, kat no si daan mi kaniinting dayjay. Mangibingay ka mo tin iti utangag maray. Kano kagagapom sa iji palingkay? Asino tinang ibaga na panak ijay palingkay? Ni kwaraw maray. Ado ka no ti pinalingkay. Ay, ala, mabiit lang nga raw. Tama panak mangala iti utangan. Inmay manan imutang ni Maritoyang? Ibagbagamot ngamin adakas ti agim imot. Iso a pinautanga kun Hun angem. Ay, kanayon mo tan. Dakes nga ron ti agim imot. Uno mangipatakder tan ititirsi na taaglako tamutan. May bayat pa. Kat no di pa lang nga ibagbagakon ka dayta. Agure ka. Ayan ni Kwarog. Tatulungan na ang mga ramit ititirsi na dita sangwanan ti balay. Addan pagutangan, may! Yehey! Nananaan niya pagutangan kay pagbagamot. Dahil ito'y tersina ni auntie, Dito'y kaminton nga umutang. Ay, bawal ti umutang. Ha? Makitkitam dayta. Pinig kita, maun iti bawal ti umutang. Wala, inununa ako na. Bawal ti umutang. Yay, awan pa'y lang lako yaw. Pinig kita, maun. Addan pagutangam, tuyang. Nang lukatan ni Marikwanang? Di mo pa ayan nakita yung baro nga aramid at tersina ni Maribanang. Ha? Di ko marikabanang? Adan tersena na? Wain, Addan. Ay! Yes! Nay, napayakas lang naragsakan ka anakangag. Ay na, adan pagutangan tabadong. Lakit di Uray sa anin amang lukat ni Marikwanang. Wain, Nalaklaka apagutangan ni Maribanang. Antay, tulungan kan amang i-display ka dagiti lakaw. Wen man, kwarog. Nagado ti lakom, Wen kompleto tilakog. Mas ado ti lakom ngam lako ni kagawad kwanang. Ibagamon ka dagiti gagayim mo, nga dan tersenak apaggatangan da. Ay maray! Ap- Siya kunti mangiwaragawag nga dan tersenam. Hmm, dahita ti paglaingan ni nanatuyang, antay. Nuwaragawag lang. Siya tinalaing iti dayta. Aya, Sigurado nga ado ti umay gumatang, maray. sige man nga raw. Nay, anya nga dito nakasurat dito sangwanan, maray. Apay, di mo makita aya, nagdadakkel pa'y tiletrana. Ay, kwaraw, si kaman timang basa. Kunana dita, bawal ti umutang. What? Wen, Marituyang, bawal ti umutang. Unay mo't daytan? Kwarag, Apay, antay. silpuam man iti bawal ti umutang. Uray ko kumare, bawal lata. Ha? Nagatidog mo't dahitan nga isilpaw. Ay katwan Ay nasaan mon asilpuan, kwaraw, taimbagamot ni Antay. Unag pa'y so antay. Pa'y asilpuak pa'y laang. Kat nangagan ni nanatuyang. bayam nga rudan Basta siyak ti tagawaragawag, maray. Mapanak iti amin asuli ti kabildatan. Tamapan ko ibaga nga addan tersenam. Ay na, agyamanak maray. Tersena analaka ti maggatang. Ay na, may mayat manan, Ay! Marituyan. apayakas lakan na lugi ang naggapo dita tersina ni Maribanang. Tuyang. Kasano, bawal mo't gayam ti umutang ije tersena na. Bawal. Nagkuna. Iso, nakasurat pa ije sangwanan. Ayunay mo daytan. Ang saan ka madanagan pa daw? Tapay. Iwaragawag ko ka na nga datersena ni Maribanang. Kit manungay titangdan mo. Singirik tulatan na. Ay kitwin na. Apay libre kit amin ay.
Na, apay nga tuk-tuk-tuk ka, inteng. Gumatangak nga ron, testing. Na, masapul pa'y ay nga agtuk-tuk ka. Gumatangak ngamin iti pumada. Kasta awan ti libre. Isumat. Mukmat ang negosyo. Awan libre. Katuan. Itid mong tigat-gatangak a pumada. Oh, dayta. Bayad ka. 5 pisaw? Ay, kurang dayta huy. Mano aya? Sanga pulo ti maysa. Na. Awan kwartakon. Ilistak nga rod ti balance mo. Na talaga negosyo Ay katwan no saan mo abayadan? Agin tires. Angel, kaya't ko jila ko ni ante at tinapay. Gumatang ka na. Mga lakalatan Bayadak amin nga ala ko arog. Awan libre no ni antem. Kasta ka day? Ewan. Kita. Manggaw atak iti may sa akin day. Enteng, Makita. Stricto gayam ni antay. Unak tumat kan ka. Kita manggaw atak manan iti krispa. Ay, anak ko. Ay, naanay. ay, saan ka nga agalalatan iti lako? Makita ko arog. Huray la di makaldag iti mata ni antay. Daya libre ka ni antem. Pabayadan na amin. Kakaruba! Apay na natuyang? Nakagatang kayo kadan, iti asukar kan kapiya. Ha? Apay aya? In kayon gumatang, iti baro atirsina ni Maribanang. Ha? Adan tirsina ni Kapitan na? Adan, ay nagadaw tila ko na, kompletaw. Aya? Nalakapay tila ko na, iso amapan kayon gumatang, iti tirsina na. Ay, oo niya. Nangagyo ka karuba. Sige, mapatayo kayo. Sigay, adala ko na buggoong kan suka. Ay? Kasla dagiti lako mutlang ni kagawad kwanang. Nadadupay dagiti ngamin lakoy din ni Marikwanang, ha? Padanamot labha Ket, dagiti lako ngay ni Kapitan na. Ay, kat puro kabarbaro puro kagat-gatang. Ay, inakman nga rod gumatang. Malaing kan, bakla. Ano pang kami, May? Ming kayo aminon, ang mga numaibusan kayo. Ay, sagay sa laang, mahina ang kalaban. Nagatumat ng tigumata. Ay, inteng, nagadaw tinaglakwak ita. Nagadungag peso. Nuwan. Agpat-pat nagak sa agbilang ita. Naglagi pa saan tapay anangan tanay. Awan oras mo nga agluto. Taday talaglaklako tikin kinwam. Ay, katuan Ay, nalibatak mo tan tinagluto ng agpaisaw. Mabisbisi na kon. Iturog mo latan Nagrigat gayam datersina na. Maribanang, addaak. Marat. Ay, jak masangot ito malyaw. Tamadamaak nga agilis-lista iti ado anaglakwak. Mabalin nga agtugawak dito'y ruwarte tersina, maray. Ay, saan na mabalain? Agbayad ka. Anya? Amin nga umay agtugaw iti tersenak, agbayad. Oho, para lang agtugaw, agbayadan. Katuan Di mo padpadasan ti agtugaw, tarisibuan ka adagaws. Ay, sus, tumakderak nga rudan. Ay, agbayad ka lata Ay, sobra ka man. Ay, singiran kan. Mano a minutos mo, nakatakder di tasangwanan ti tersinak. Ha! Pumanawak man langaw. Marito yan, anya ti aramidam dito'y sangot ti tersinak. Agtaktakderak lang, may Ay, saan na mabalay? Agbayad ka. agbayada. Katuan Anya ti bayada. ti panagtakder mo dito'y sangot ti tersinak. Anya? Apay ngamin ngay may kamanon dito'y. Ha! No saan kang agbayad? Sige, pumanaw ka! Apay ngay may pinapanaw mo ni Marituyang. Kat nakatakder la iti sango ti tersina. Awan gayang pagbayad na. Uri agtakder iti sango, pabayadam. Ay katanya ngay.
Siya nang iwarwaraga wag ka dagiti tattao nga umay dagumatang iti tersinam. Basta. Agbayad ti asino man nga agtugaw kan agtakdar dito isang wanan ti tersenak. No kasta nga ron. Agbayad kamat nga ron iti business permit mo. Anya, Pagmultaan kamat iti overpricing. anya. Pagmultaan na. Negosyo nga ron. No saan mo matasay saya atin ti aglakaw. Siyak amis mo ti mangiparikap iti tersina. Anya. Ay, nanabanang! Saan ka matlatagayam nga excuse kadagiti lintag ang may patpatungpal dita barangay yo? Iso asurutam langan ti umno. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.